ассалому алайкум дӯстони азиз, тамошобинои муҳтарам, мардами ютуб, нафарое ки моро тамошо мекунед. Мо дар Ленинский район ноҳияи Рӯдакӣ пеши бозори Сафинада қарор дорем. бачаҳо нигоҳ кунед. Айна пеши бозори Сафина. Дар ҳамин ҷа дӯстон як хонара навортон мекунам. Инами доми мо дӯстон, доми 10 этажаи хонаи мо дар 3 этаж қарор дорад. шумо бачакои азиз, мардум, подписчикои муҳтарам, ҳамин навора хушрӯ тамошо кунед. фақат просто хеле нарх дар ин территория якум бор шидестай, иншоалло ки кадомитон мегирен ошно шавам. хоб нарх навои ҷа дӯстони азиз аз нарх навои фабрика гарени фарқият дорад. хулоса центрда ҷои зур, ҷои беҳтарин, ободӣ, пеши бозор, пеши банк, пеши садико, пеши мактабо, масҷидо, супермаркет, мини маркет, тамоми намуди банко, ҳамаш хулоса дӯстон ҳастай ва тамоми транспортҳо ҳам аз ҳамиҷа ёфт мешавад ва любой ҷо мерем бачако. навора сабр кард тамошо кунен. як музикатон мемонам дӯстон, ма гирди ҳама атроф шаяд тов мехӯрам. хушрӯ нигоҳ кунен. баъдан аз таги дом мерем, бо як наворчаига мекунем, баъд прямо дохили дом мерем. нигоҳ кунем бачаҳо азиз, анами доми мо 10 этажа хона дар 3 этаж қарор дорад. хоб аз ин тараф мерем, таги дом у тараф хати мақсад мерем. дӯстон азиз, лайкотонро гузорен, дар канал подписатсия кунен. ма гирду атрофа нишонтон метам. баъдан рақамҳои соҳибхона рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар ва харид кардани хона ва барои реклама рақамҳои ман мегузорам бачако азиз. оиди ҳам метавонен муроҷиат бикунен. рафтем тамошо мекунем. айна дӯстони азиз, нами доми мо, айна видесен чӣ хел тайёр, фасадош, ҳамаш қонуну қоидааш қатӣ. шуморо лифта нишон бикунам бародари азиз. лифта тамошо кунед. айна бародари азиз, айна падез, кафелчиндагӣ, лесинса. ана ҳамин ҳолат. тамошо кардесен. инҷа мием, инҷа лифтш, ина лесинса. ҳисоби ки мо чипча надорем, пиёда мерем бачако азиз. далши аз 3 этаж навора тамошо кунед. бардора азиз, чӣ хеле ки
گفتم اینا از سوم etaج اومدیم، اینا چه سوم etaج. اینا دوستان با دالش چهارم میشه، پنجم میشه و اونجاش کار نداره. اینا می کافل، اینا دیولو، اینا خانه سست، اینا خانه ما. یا بار دیگه لیفت نشان دادم و بهترین میشه. اینا دوستان عزیز لیفتی ما. همینجا پایدوش لباس میشه. خب دالشی انا می خانه ما در حالت کاروبکا 43 کвадрат زیاده کم نیست بچه عزیز. 43 کвадрат. دو خانه، کخنی، بانیا، حاجت خانه. اینا درش. بسم الله الرحمن الرحیم. میدروی پریاما طرف دست چپ برادر عزیز. اینجا شما میتونین کخنی کنین. اینا کخنی. اینجا باشه میشه حاجت خانه و بانیا. گوکنین دستون عزیز اینا. حاجت خانه و بانیا. همینجا پیرگرودکا میگیرین. آدمایی که مثال خریدارین پیرگرودکا میگیرین میشه حاجت خانه و بانیاش ادنی. انا اینجا باشه خانه یکم دوستان عزیز. خانه یکم. این همین حالت. خانه کاروبکا. این طرف گازابلوک. کاتالوگ همین حالت. چند با چند باشه. یک سه با یک سه با پنج نیم بچه که عزیز. 3 با 5 نیم. دستین اینجا بو تریزا بیرون. نمی چیه که دستین بچه هست همجا بوچکای اوای در حالت هایی که خیلی بسیبتی میشه انا همی بسیبت هم میتونه اوه تقسیم بکنه. این چند لیتر او میبره کمی تا چه کو 120 تن. وقتی که سبد نباشه خیر که همه جا هسته سبد نباشه گنراتور قطع کار میکنن اساسا اوه تقسیم میکنن کراچی. خلاصه شیدک این همی حالت. اینا برادر عزیز راست نرخ بهترین دیم خانه را نشان بدیم. دیم خانه برادر عزیز اینجا دیم خانه خشتی پخته. اون طرف گازابلوک پیرگراد که خشتی پخته. ایوره یا طرف هم میکنن رفتی کرده خیلی حالات شد. خب اینجا تریزه اینجا هم بیرون دو خانه دوستان هر داشت تریزش طرفی بیرون. خب اکای صدردین کویا سخان کنین کروچ اکا همین نرخ نوای همیجا از نرخ نوای فابریکا یگون فرقیت داره. فرق میکنه. چی فرقیت داره که؟ اینجا مرکز ایوخی. اینم چه خیلی که نویا رودکی درون دوشنبه فرق میکنه. اما همی خیلی. اونجا یه جماعت اینجا حساب میشه. اینجا مرکز رودکی. اونجا یه جماعت رودکی. همین قدر فرقش هم میاد. اینا چه خیلی که عید شنبه عید رودکی فرق میکنه. اما همی خیلی. نرخی همی چند سوم از همی 43 کвадрат زیادتره. چند سوم میگین؟ 295 تاش فرسیم بو اگون مایده سوال میکنه. 295,000 سوم. خیلی واریانت کردیت علیشی برای نیست خلاص ها. دوستان عزیز رقمای صاحبخانه روی اکران شما برآمدگی با دالشی معلومات زنگ بزنین بگیرین. فقط از اون کانال ما زنگ داره خدا خواهد ان شاء الله نرخ سوستون قدم میتن. رو سکت از سوم در تو سعودش کرده است. چخل دیدین اینجا حاجت خانه بانیا یک خانه دو خانه اینجا کخنیش. لایکاتون رو بذارین در کانال پیشت سکنین بعداً برای قبلی رکلام رقم ما بگذارم بچه عزیز آخرش 99 97 چیزی دارین روی کنین. خدا خواهد اومدن عبور میکنیم و پیشنهادی مردم میکنیم. زنده و سربلند باشین. رحمت کی مورا هر روزه تماشا میکنین عزیز.